Svako ima svoju priču, ovo je moja život priča. Jedne večeri mladi bračni par krenuo je za novu godinu, ne bi li ih proslavio sa svojim najbližima. Međutim, te noći su zaglavili veoma kasno, oko 2 sata. Kada su se vraćali kući, čekao ih je dug put. Naime, bili su umorni, zastali su da se odmore i vidjeli su jednu malu kuću i mislili su da bi tu mogli naći mjesto da se odmore. Skrenuli su sa glavnog puta. Bili su zbunjeni jer je oko njih bila veoma velika šuma. Ostali su tu nekoliko sati, međutim uslijedio je jako tuptanje u šumi i lupanje. Muž mlade Jovani je uslijedio da provjeri šta se dešava. Naime, kada je otišao u šumu, čuo je velike krike, ali ništa nije vidio. Vratio se u kolibu, ali njegove supruge nije bilo. Pogledao je da je potraži. Kada je potražio po šumi, stao je ispod jednog drveta, ne bi se odmorio i osvrnuo. Međutim, ugledao je kako kaplju kapljice sa drveta na njegovu glavu. To je bila njegova supruga, sva isprepolovljena, bez ruku i bez nogu. Te noći, kada je ušao na Facebook, uhvatio je malo interneta i na Facebooku je pisalo ko je god ušao na to skretanje i u tu šumu da nije niko nikada ostao živ. On se tada zapropastio i uplašeno krenuo kući, ostavivši svoju djevojku tu, mrtvu. Kada je ušao u auto, bio je kamion ispred njega. Izlazili su čudni ljudi sa dugim kosama. Počeli su da ga ganjaju. Pobjegao je u tu kuću ne bi li otišli, ali je bacio po koju petardu da bi ih zamantao. Naime, izašao je polako žmureći kroz buđu, ali nikoga nije bilo i krenuo je dalje. Kada je izašao, auta njegovog nije bilo. Išao je tako kroz šumu i išao i onda je upao u jednu zamku. Kada je vidio da ga ganjaju tih čudnih ljudi, presjekao je kanapu i krenuo dalje trčati. Trčao je dok nije vidio neko biciklo koje je bilo na putu, svo krvavo, i kraj njega je ležalo dijete mrtvo. Uzeo je to biciklo i krenuo dalje što brže je mogao. Međutim, vidio je još jednu kuću, tu je bio jedan starac koji mu je dao hranu i piće. Rekao je, ja tu živim već dugo vremena. Blizu ove kuće ima šuma u kojoj se čudne stvari dešavaju. Kada je god policija dolazila, nisu imali objašnjenje. Pretresali i nikada nije ništa bilo. Kogod bi ušao u tu šumu ne bi se vratio živ. Obaveštenje je o toj šumi bilo i na vijestima te noći da se ne ide tuda, ali ih on nije čuo na vrijeme.